Nikethinkatho na ntune mutegeri bwega nontu wa kuona kanya kugwatanira na unikiri weru njuma thaa ithatu mbitagwa Ntinyari Kinyo jani jamwe jira tukubanganiritio tukubona arua kiri ntato chietu. Kamiti ya Senate kuthikira mateta ja gutetera kimera kia Mira onde akariba Meru baada ya atongeria bakindini na Njuri bugite Mira ati mbugita. Bunge ya Tharaka Nithi kubangira kigina kia bilioni 6.3 onde bilioni njira yake ciathoreri mirandi ya witi na mbere. Gikundi kia New Dawn kuga thina ya Meru ni gavana Kawira bakiuga kinya ati kurimeria Meru ta magavana bangi. Mwekuru mwagotigiro murigo jwa kurera tujuju twao onde atana bao baire baumite nthu na bwekuru bao bana kwao. Bwana nirio mathithio tukubona arwa ni Maureen Kirimi. Ikundi mwanya ni bikinyetie mbere ya kamiti ya Senate iria kuthikira mendekithia ja kugweta Mirata mbugita onde kamiti ije menerete ndwangi cha thirikari iria kujukiria Mirata mbugita ikithingatira untwiro bwa karaja bura kinyabukurukitwe ni Kagita mwana bu ndwangi iji nicio cha kurwana mbugita na kada na KEBS chugite igati ya watho bura Kagita nega kana bwetite na mbere kuthuranirwa bubujete onde county ya Kilifi na Mombasa chingite wendia bwa muguka county neu na kinya gutonya kwa kimera kiu ntereu Boniface Mongera katwambiririe nacio. Gikaro kia mwingi gegwita moni joko ni musono jo gwitikire Mira enderea itikurika ndawa cia kulevya musonda juria chureti Senator County Meru bana Kathuri Murungi na ndwangi mwanya thirikari iri kuretete moni jao bashithire gakonene gasheke are baramiro kwithira bakionaniria ninya kwithira bekinia kiama bakamiti okaria bunge Senate nikibauga Mira indawa cia kulevya. Thank you Senator. Jawithire na bakenderea kugwatira uge bwao rongiro kuranda cia mbugita ja nthuru ne Kenya na kanda ibagwatirire Mira indawa cia kulevya ontu bura nyumene nabu pethanire abire birito. What amount of cathinone and caffeine when chewed in Mira that has recognizable negative harmful effects after prolonged use may include loss of energy, lethargy, depressive feelings, and slight trembling. Even yesterday, when Mr. Chairman, I was using Mira. And even now, you can see me, I am very sober. We want to see that research which give all these negatives that you learned, because you cannot just read from the bruise. Muswanda jo Senator Kathuri Murungi jura Kagita ne kaju kinyirite second reading jurende kitheria thirikari Kenya thurigite kiria kimera kiendere gikario na gitigwetwa ndawa cia kulevya aria kwithirwa akiuga chembe chenda wira chithiro chiendene kathene nyakathoneni ikethirwa igitwa nontu chiitwa andasi kuthira no timira ikethirwa iriau bobura unabu ntagaru jingi kuringana na uge bwa thomi bakumakirirwa thirikari Kemrinya KEBS barua kena merete kethirwa ikiwetithanirwa ndawa cia kulevya no mwanka kathene nyakathoneni chithiro chigitaito. Have you done a paper on cathinone and caffeine as substances, those two? No. So you're basically saying that you know nothing about Mira. Kirigire kingi nakyo kira kiete nthangarire kiri kulibo kimera kemera ikwithirwa nthiguru Kenya ne sinanire na ngwatana cia kimanthiguru mwakine jwa 1974 kwithirwa ikigwata goko ndoya kurwana ndawa cia kulevya. Pharmacy and Poisons Board is required under the convention to submit annual estimates and reports to the International Narcotic Control Board, which regulates all member states when it comes to these treaties. And we submit on the quantity of the controlled substances. And when I say controlled substances, these are the illicit narcotics, psychotropics, and precursor chemical substances. This is an African product, correct? Yes. Why should we rely on the West research on a product that is purely African, consumed by African community? What I can say is that the report is just skewed to impress
the listeners and the reporters in this meeting. Na kuringana mushuthirire jwa nteto uria kwikana nyo ikuraja baingi bakiama bakamiti bakonekana bakigwata mbaru musoro Kathuri Murungi aria bamwe bakwithira bakikanwa bakiuga kimera kemera kigwatirite uchubu bakaunti ya Meru Terwa Nyambene. Norway doesn't grow either. But as we have people who on daily basis rely on this particular product, and if it is going to be actually told that it is going to be illegal, then it means we are actually cutting people's lives. So can you tell us what we need to do? Reporter Antoshoro TV, kuma jake ngine kineke musho Nairobi, Mbeta Boniface Mongera. Agiteno ko atongeria bakindina kia mabanjuri ncheke na kinyakari ba Meru ni baririte rwarero na ruombere kamiti ya Senate raithiritwe kithikira rwarero kethira wabumirani mbogitani arabondera mugambo jo mabogite mirate mbogitano tukinya gutigintu barabakuga ni mbogita baronania kienda kurikithia uma kimera kigitiagirite ni bagutana mbere na kuga gutigintu gikithuku kioneka kiratumiri ba mirana ko itibatere kugwetanirwa na ndawa cha kurebia. Atongere Banjuri Ncheke ngwataniro ya Ekuru tayo maendeleo ya nawake kuma Meru atongere bakanitha atongere baimwana amone karibamwe kuma Igembe balale bamwe babala bakinyerekirije karoja mwingi kuruta maoni mao kiri muswada wakwebimera kirinda wajabogita bakere nyumya jikaro ino ni bamenete mu baikundi bila beumirite kumenere muswada wa Seneta Kathuri Murungi tanki ya miana kada na kugwa ikundi bibi kute umabenabu kile miale yao ende nakanda itura akurwa na mantu amera na toya komenya kweli utebo yono nto Kathuri awamiwata kiongo na tunande no nto awamiwata kiongo tutero kanyumwero manarenge na anto baba nakanda nabo niba ke kushia ndi okushia inaru atomenya teikeruruwe kiunenko ote ikwale ala muntu kwela wakiruruwe kiunenko ni otento baywetie so nande nakanda ne tempala ne tuke patriot ege na usalendo tuenda tuciari miraene uni ndete miraku mande sanda 4 na wambolelia ndi na miaka 71 lakini amone uyonde utei effect tuonete nontu muntu obukwaria nwe a reyera wa antu bati ociara ute muntu omeru umwe werikareto uri yamira ute na 10 amwe nogu baligwa kwina ntu bakwigwira ruritho kimera kia mera na mbesa ile jumakire kimera giki gitumi kinene batukumenere into bingi Tancho BJ Bango ute muntu ute ruritho babu antu bameru antu bainge ibabugirwa ruritho no ntu bwa into biramburungu abo ere na kula Murungu abwekere no ntone muthetu yayo atharimirwe tukuona kawelu na kawelu kaugete kwithira kana wero bonene no nto bile kurukwa ndene ya Senate na kuringana na atongoria bonthe bangiri na kinya bara bonthe bakona miswanda yao kana bakore na report cio cia kuibwa cia uwo na ira iteagirite cia gututhukiria kimera keto kia mira nao kagita gakabakiaria ni bakathite Senate account ya Meru Kathuri Murungi no ntuba kwambire mutarataro hamwe na kureta amwe abunge account ya Meru kienda bomba gutetera kimera kia mira ibogumye bobo sana mira ni thomeza ciana betu nende kuringana amwezimiwa wa Senate ai Kathuri kurita mirari etorere auno yanguruki ya ginyapo ngebuonde ene rekondi njaro yeko ya Meru nonto mheshimiwa Kathuri aringa kano nto teringete njoka kiongo oteo njoko ororwa na ito kwirira de kadhiria Senate yiko ke mbungera nene na kinya yo ire tongoretwo ni ayumbe watu kuri abo bakaoya muhimu na kinya ba mikurukie ituike mantu amira ya kuthira ni tuite ywe mumea yo Meru na ywe mumea yo atwetha cia Meru ate wenka ni amwe na community ya Kenya muno kinya sumari bara twaleke ne abo batu itangwi ndene sumari ibatete twimira tuendelete nyo na ala Senate tuiki itatu itaka second reading na next week
tukethora tukimithoma Senate ni kenda neo senators womba kumiariri na kuma au mweri juju wa June I think tariki 12 tugeta Meru na kamiti ikaire ya security nigenda tukomba kuadiria riu arimi ba miraa bara bathithagia biashara miraa na bo baita maoni jao tuigwe nata na bo bakuga nontu ibo bakurima na ibo bakuthithia biashara kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Arimi na biashara ba muguka kaunti ni Embu nibonanite kuria kunganirwa kwao ni itua ria gavana wa Mombasa na wa Kilifi iria kuinga wendia kana utumiri wa kimera ki kaunti ni wa Karibaba. Embu nibonanite muthuro jo bakiuga untu bubuteagiri kinyani na kuongera ngaukano na bure atongira ba kaunti bakuga muguka jotiretagira muntu thine iriku kana inya iriku bubujite onde kaunti u na Arua ya Kilifi itumiritie kuingwa kwa muguka. Rita Mwaniki na korikithia ate muguka yurenze muguka iyo shughulika tubeta AFA dene ya Ministry of Agriculture na AFA irenze Ministry of Agriculture na koitu kwenda kwira governor wetu ro Mombasa no ntunya tuteba Mombasa ate miraa imealalishwa na miraa ni alalishi thirikari kwa eke thirikari na itu kwenda kwira antu ba Meru na ba Embu na ba Kirinyaga na ba Tharaka bakaiwo asiwezi na bakaiwo gwa keike mara kitali thirikari kebia kuria ya bira bingi ya pyrethrum ya the other things kwa uti obwa buryo miraa tukendia na twendie gavana akenda na atikwenda mwanka ntugura thirikari yongwe atwira kintu ke ikithuku na kitutubwira gavana wa Mombasa. By the way, the transporter wa muguka kuma Embu kwita Mombasa mbethere to nkere access ya ngiri 60 mbere da ire iteria la kinya 8 kaunti ne Mombasa na mbese unko mbethero nkere ya ni ate gavana wa Mombasa au miraka na muguka ire mbesa muno Ameru population yetu isa sawa na one of the examples watoto ciari turi na 11 na ndethire muse agire ya mira na kinya nindu ma mira na woni thomete thai ndi na bachelor in orthopedic and surgery na ndi muri o mira kinya thai no kuona no yunkuruma kwa mira te madhara kabisa menya muguka wetu kumwambiria kuthie Mombasa andu a Mombasa ne matigire gutumira ndawa cia kurethia koguo andu acio nio maratumira gavana avinge muguka niguo andu mone mbarunzi drug barunzi mone macoke biashara ri tondu thari Mombasa andu ni matigire kunywa ndawa cia kurethia ni muguka maricaga riu makavinga muguka andu acio ni macoka wira wa kwendia ndawa cia kurethia niguo turera thirikari irorie muno sababu ya kuvinga muguka uyu utanathukia mundu Embu utanathukia mundu Meru kana Tharaka Nithi na twaroria Mombasa noguo andu mathukagua nao mathuka wene ndawa cia kurethia serikali ituangariria. Akiaria bisa munene wa Rwangiru urimi kaunti ya Meru James Mutia nugite mirani kimera kiandikithitwo ni thirikari ta mira bingi ta kawa na majani na kwao ni ngugi ya bunge ba Meru gwikia muswanda bunge nene na Senate kumeneria wa muribu atongeria bambu ati mira etibatere kuonekana kiendwa kana gutumirwa Mombasa na Kilifi aruga kuringana na wetikaniria kimera kibatere kwithwa gikirirwo goti kuma kaunti iria kiumite ti kiri kaunti iria giitite kinya nyuma ya mira gwitikirika thirikari ya Kenya iri kimera tabingi unscheduled crop no ititi na mbere na gukurukira ndingo inyingi gukunthiguru ne ona kinya o meanthiguru kaunti imwe kuregana na wendia bwayo ona kinya kiama kia thirikari gia kurwa na ndawa cia mbugita takio na kanda kumikira mustari ni jwa mbere ta ndawa ya mbugita na itibatiri tuikwithirwo ikiandwa kana gutumirwa nthigurune. From Nakada's perspective, Miraa is actually a drug and is responsible for several what you will call substance use disorders. There are people that you can find in rehabs who have been taking Miraa. James Mutia ari abisa munene wa urimi thirikari ya kaunti ya Meru na ari murungamiri imera kiri Rwangiru urimi thirikari ya Rais Uhuru Kenyatta ariuga ingogi ya bunge ba Meru gwikia muswanda mbungene gutetera kimera ki.
kimera kieto kia miraa na inkwenda kuwa ndeure report hiyo thai kuma Kilifi na kuma Mombasa na are elected leaders wa kaunti chu yele bakuwa miraa ya kaunti and of course we greater moria oru muno ya taxation turao inkomenya manto ya mori kana eto multiple levies and indirect ndandikite barua na ndaua kimera kulingana na sheria cha Kenya jua kimera kibati kurea tax kana kurea levies kana kurea oti kumara kiumete tinara kitite number 1 ke levies the multiple taxation chemira ni illegal ki sheria cha Kenya na tuna watu atale na tu political class betu wa miru inkwenda wewe na topa kuma matoro bakiona sheria kiunawa leo watu kwa bakibweda chia atakwenda kwaria lego ni impeachment ya gavana ma MP ayo ndi ya watanirite kenda yaro na gavana le turai na mithika gengo bichi mondi ba watanirite kenda bakari mithika toto kora huwa bweda chia lakini yangu kwenda kuoria energy yande batumira kuwatanira yabe na manto yo personal dai watu ba watanirite na tuba bakiaria tuba mbango yo lakini yangu kwenda obera kisheria kimera kamera isa scheduled crop ikuwata kamera ka sheria kamera ikiyotambulika thirikari na igibati ukaru thirikari na thirikari bato ya kuthai twamiringire kura MP bato babe ku na emero county babe 90% beke thirikari kwa na ruari ko tebuo county emya kubuida sheria supersede the national law kana nene nkurukia katiba ko manto bakuwa na Mombasa na bakuwa Kilifi is null and void itemya kubwa sheria lakini ogethea watu watarire baba jita aso labai baitundu batumire kwaria batumire kueleza bwo watu na thina twemiru na itukuromba intervention a president kenda manto ya meakuthiriwa Rwang'ine rwa afa akauga miraa iri na kinya directorate utemya kuwa rware kawa kaikua konto fulani utemya kuwa majani yaigua konto fulani ontoke mira kira thirikari iyo atuma kiumbo okura ivingo tuafa today angaja food authority barua okuria koi mira watima kuna director ya mira kuo na ina director na afa ina director general bana na responsibility ekumenyera kimira kira kiotambulika thirikari kumira ari ya scheduled crop ile okumira kiombango thirikari no trinya muntu ukari kinya windandu omba okira rwari au akimira kigute batiku ya konto fulani kwangu ndakuwa bado tena sauti nene baba na sauti ni atoga baba ya assembly baba ya senate ibara kiampo ya kuandika tomanto haraka haraka lakini tuko na betri mana wa sheria ni uni. Dennis Mugendi, Wero TV, Egembe, kaunti ya Meru. Bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi nirigeri gwikia na kwariria bajeti ya mwaka 2024-2025 irene mungana jwa bilioni 6.3 kiri chionze bilioni 4 igeta kiri intota michara na bilioni 2.3 ni chionka igeta kiri mirande witi na mbere nori kamuga kamuka mbechiji ne ure ibogo TMCA Godfrey Mureithi Gaturo ore kinyani mukaririgitwa wa kamiti ya budget ndene ya bunge u nori iti atongeria ba kaunti batika unjire akari kurega kuri ogoti ataririte bubukire gikaro kya mwingi kwaririo gaibwa kigina giki tara tukumenyithwa ni Samuel Geishma. Bajeti ya mwaka wa ngiri 2024 mwaka wa ngiri 2025 ira ikwirigirwa kuthomwo ikaroni kia MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi mweri gujite irigirwa kuigwa iri ya mugana wa shilingi bilioni 6.3 na kuma kirino shilingi bilioni 4 igatumika kurea michara ya aruti wira ba thirikari na kurea mautungata mara mangi nacho shilingi bilioni 2.3 igitumika kire mirandi ya uthina mbere kire kiatho gya kwithirania guge bwa akari bukonie uthuraniri bwa budget yenu kira kiruthiritwe kianini kia DC Muchiwachuka MCA Mureithi Gaturo uranwe mukaririgiti wa kamiti ya kigina gikaroni kia MCA ariuga ati rwongirwo gima iruru kwirirwo kamata kimancha kira kinene kia budget yeno department yetu ya hospitali wa bure ya nao kiambia kaire ni kuria 33% ya mbia ino which is 1.7 billion na nengwete kia nontu wa michala
na nuntu wa development kidogo ya hospitali, especially thaa ino ni tumbite kuigwa tugiconsider level 5 hospital yetu kuigwa na ICU ina ngwitikia iri in the process ya ku procure na nikenda by December tukaboteka tukaomba kuigwa twina ICU anto matike kulombagirwa ICU kuria kungi oguteno kwa mfano ni tumenengerete 74 million. Thirikari iririgira kwamukira rugairwa ciringi bilioni 4.3 kuma kiri thirikari nene mbia cia utethio cia mirandi mwanya nio thirikari ya county ikirigagira kwithirania ugoti bwa mugana wa ciringi milioni 450. Tuto nini tulibone tututhigagia kwigwa tukimenyererwa na nikenda tumba kuona kana project ni ikumbika kogu kira ni nkiromba gionka ni department thaino waja kwigwa ni barabara ile ikanengerwa first priority twigwe still tukiumba kweningenji wananchi tumbe kwigwa tukieningenjaga atongoria maria mangi. Gaturo akimenagiria atongoria barabara igito bakingira abiashara thokoni mwanya bakarega kuria ugoti ara akuga onto bobo ibucokagia county nyuma anene nuntu bwa kwagambia cha kuthimbere kurutira mukari wira. Ningwenda kwira ntumeto mbeca ino cia kwithirania ugoti ni itutethagia muno tugacha kwagambia ino project iria mingi ni tuikacia gukuama nuntu gachwiriria 450 million ni budget na kintu kira ni nkiromba gionka ni antu metikire kuriba ugoti rira tukuga tutiriba ugoti nuntu tutina thoko ni kwenda kuonania thoko eno etiumba kwakika na atongoria maria mago insight maria mangi matige kuriba ugoti kuku ni kwenda gucokia Tharaka Nithi county nyuma na wona twambiria gucoka nyuma magacoka mokairi kwambiria kuga wira utikurutika na nimo matumite utikarutike. Akari ibatariritie magwirigiro marabari na mokire budget yenu asia twa kuruthwa iruthwa wega break igwite na thina mwananchi atigana gwena thina na njira ala ni menjeneri ndi mbeca alabu wachuria tukayekirwa kamala mukanini so mapendekezo metu twa njira tukuruthwa ikire mala mumbega negekala karuthwa ne karuthwa gintu kiega negekirwa karabati ne kasindiriwa bweka puria kubateria nikenda lonsi rutikathie na mara ina mbia mengi muno ndegwa cia thomo cia sport na youth na tukatwa to chairman athi mbia inu cionthe cia thomo igwa ikabetuka twambiririe sport everyone ya youth na kacho yambirie thini wa ward nikenda tumba gukiria talent. Nkiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Katho cia mwanya kiriko mutegeri tanambire kurumira ntuso chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na ntuso nkurukyuke bebia mutambo. Ana bako ni botoro barojo ritana mwana waku ega bwekaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwekaga muthitho yonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho joka batetheria gukura ni tutikairia free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wiki bwa muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea. Na pia mashamba nimepata. Na isitoshe, napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Siri kwa wapi? Siri ni hii. Kwa mazao kemkem, napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo Dhabiti. Ndio, kwa mazao kemkem tumia Dhabiti Planting na Dhabiti Top Dressing Fertilizer iliyoongezwa virutubishi na maadini ya chokaa ili kupunguza asidi kwenye udongo na kuzidisha mazao. Dhabiti Top Dressing Fertilizer imethibitishwa na wataalamu kwa manufaa ya mimea yako.
Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Kwe research yathithirwe in America, ina school in America yauga rwakairwa murimo jwa cancer. Ni maita 100 rwakairwe egego. Kwa umuthikeria ethirwa wana mama otari ni untu wa nagatoro ni untu wa rwakairwe egego. Mwaje wina rwakai ni untu wa cancer stage 3 and 4 ethagirwe na rwakairwe maita 100. Turi na acore kuma Switzerland na nibo batutethagia na nyonto na batutethia na nyonto tukahe ajie betu utheri tutibariagia makeno kauma aje ogeta kakani the same nyonto eu tukuheana utheri yumaga between 40,000 mwaka 70,000 depending on the size na kwa ni tuheaga ajie betu nyonto menya Ameru baga kweja baugaga ati wona wecha guthimwa githimi kia cancer ya mtu murume kogeta guthimwa nau ari na tudutaga ndamu anja mukiene tugathithia githimi twetaga PSA levels. Wagura migate yaku, wagura cumbi yaku, Blue Band, change area tafadhali tiga gwikagira muko tethia mwanjie wa cancer na wekira mukebeni wetu wandikia Umeru Hospice mikebe yetu iri all the supermarket na iri kinya the big shops twikire ciringi eu twikire ciringi 5 10 igatutethia kugura ndawa. Mubango jwa nkatha cietu ureteri ni Solution Sacco ikambecha na Solution Sacco kenda wongera muthitho jwaku no urugurire mwana oku ipo junior account kenda ija kumutetheria uturone bwa ruju. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. We mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Wega mutegeri gweta na mbere kurumira nteto chetu tugicokera gikundi kimwe gia siasa Bamiru na rietwa New Dawn kiugite buru utungatani bukwamite ndene kaunti ya Meru na no mwanko garuru kubuthithie kiba kiaria siasa ba pareni ya mwena mukarigiti wa kiama kia NOPEU Daktari Julius Bijewe mwandiki munene wa kiama kiu Franklin Karuti na wabasa Laji Muendie bugite kinya gavana ujo ate kuoneka agita kurimiria Meru tabura bangi bakuthithi bakiuga kinya mirandire yambirirwe ni gavana wa mbere Peter Munya na wabairikira Itumurungi ni atejanirwe.
ruru nandi ni ruthiomi rweru rwa gikundi giki na gitumi kia kwija mwana kio ni giki atwanoga nontu nandi igita rite kuraja kurionekana Meru gegekirwa kafyu gutwike nyama na inchi o Meru akiuma Meru eta ome ninga karomba ngavana Kawira rutha tutitikiria gwita na njira eu itiomba kubweka bwa goteu komba gotweka ngavana kuremano na MPs bonde ba Meru ngavana kuremano na MCAs bonde ba Meru ngavana kuremano na ndo bonde ba kanisa clergy anto banjori ato bathikira wananchi ato bathikira mbesa ngavana okora ikothira ndene ya Meru monkana nde onde tariuga 1 billion shillings to back accounted for twagukanirie twakwira antu ba CEO ciori to bicine kiuta tena watho kukagea thina ndene ya Meru na arua ni milioni 10 ikoriwa account ya Meru no ntu bwa ngavana wa Meru na arua magamba kwa EACC ni 50 na jarirwa no goti bwa Meru mwonkana arua alitingoge bwa Meru ponthe uria wina rondene ya bank kana sakono iriko mbecha ciao na agiterwa ni ngavana Kawira thirikari ya county government but then mbecha iwiteta bank cia mweri jwa ere cia mweri jwa ethatu cia mweri jwa ena na nandi jwa etano jwa atonya na antu ba bonde bakariwa mbecha ina interest kuma mweri jwa ere yet ibagiterwe mbecha ko mbecha ciarirwe twaja kuga na kajo kamona tugwatene tore Meru and we are not stopping nekenda Meru eje korie kinyare mwambere nekenda Meru eje human takene ere mwankana nde kanera tugagana na ala kigembe motoro ne jore nande nekenda mwaje agya hope nekenda mwaje o cancer agya hope nekenda mwaje wa merimu ere ngemenene tuika yorongo agya hope nekenda moyuthi agya hope nekenda mwekoro agya hope jere ya eja no ne twawesa na program ira inge no mwanka Kawira agiteatia no mwanka Kawira agiteatia Kawira igitare ngavana King'ang'i atura utotarira mbecha na kibao akiuga ona nabo kiraito aja 12 billion ende wana ndi akeja wa 14 billion mbecha iwote wiko thithia we are hearing from reliable sources ngogera Kawira gwite nene ikuigorera nyomba Nairobi kuigorera nyomba Dubai na gwaka inge injinge kwa mbecha cia county cionthe na ari igweta ige Kawira na antu banjeo antu ba Meru county bate kuritirwa ngugi amana bubu bakaria manto jege miradi mwanya mwanya na county Meru ire kuonekana ititite bwega department yo gimiba mweri kana health yathiririe mbeya ciayo December mwaka muthuru tariki 30 itigerie ciringi 3 ko gutenda wachumba kuonekana ndene ya sibitari department ya roji mbwa oire cienjerwe ondi tanjere wa mwandikire report bwa mwira antongirie mu bakunywaruye kuma ke bwa uziu yet gutinye mwenyu nya wa roji gutinye mwere equipped department ya njira milioni 700 yaretere Nairobi chagweta Nairobi njira itirabuire Meru gutichirare mirwe thaiji Kawira aritonga gatonga nyaba otwe atonga muntu onderene Meru county igita riu ria wathani bwa baire barade ndene utimwana orade ja sibitari lakini ya wathani nabo Kawira jabo eronde ana bakore ogoti ndene sibitari toriuga tukonoga na turi ekoro toriuga kakana ngite kura lakini okikoleleke the previous regime ira ciari kuo maendeleo yarabambete kutwa batutu yantu egembe yari ya maingi lakini kuma Kawira otweka ngavana tombo otala ote maendeleo ombete kwithira kirete gembe apart from kwithira turetera mbori ng'ombe na mandibuti ito kwanere nge turatharani utwira atiri we ni atokarakari gavana sibange bonde bekoro baka yokwe president wande baekirwa ndene baita mwanka outside ntuko ithano baita kuthoma baita kwaraniria na donors na philanthropists ikenda bomba utethia county cio we kwe muntu moru ibonto president arakurire na ya kwethira president atakurire turatharani royo utwire ni bibiarere ni bibi atomere uri akwa company president wetu na ara America bangi twabone kurubonde baibana na araura uchoke utwire ni mbi bitomete
uri akwethira we Mombasa ukiariraria manto ya mira no ntuthai crisis number 1 wetu ina ndene miru ikimera keketu bakiuga nandi kira kina bata ni atongire kwaria mugambo jomwe muno kisiasa twerekerete nikenda miru yewa kioto kire ko batara batwe tutimenya gutwika situation we ambaye igatiukia nkurukie mweri jwe mwanjari yekiarairia muntu umwe njori yekiarairia muntu umwe gwathania Kawira na MCA gwathania Kawira na MP gwathania Kawira na senator Kawira na minister Kawira na kanisa Kawira na mindia gutwika Kawira muntu roba gwathanite no imurega baichu etiomba kubua eje tenja eje girikari kana atia mwamkompia mero yonka trena bunge kenda okethra wetangura na kwewe shima ena bunge bathatu okethra mutwa na kwewe shima atena mubunge batwe itoko demand tetoko request gatoko demand for respect which is rightfully ours iketoko ya bunge beto na tongeria beto bonde including the CS including the senator na barabange bonde njoni tokareni ndiamwe njoni tochireni okethra bara ne MOU baande kanirete ikyo tuma baewe shima. Let's find a way of having our MOU with the next government. Twethre tre community ya Meru turena MOU na thirikari renge ikeja kwagia MOU ikago tuma tosi left right and center. Muthuri Muriuki warujuma mutirijwa kangangi na kithikiro na kimako gituraga nja ya Silveria Kanjira kuma kaunti ya Tharaka Nithi muimbe nturene ya Magobo ni kumania na atana bawe baire kuma nthuna boye kurubao kwithirwa bagichokera kwao na gutigira mwekuruju anabao bana ure mukuru buru ari wa miaka 8 nande ibatumbite kuthoba kithoma mwekuruju agitariria kinya thenera beneo inene kagitene gaka ni bia kuria amwe na mobatu jangi nande wirigiro bwao nikiri antu bawendi bubwega gutonyera na kubatethia kumathinene je Mate Mugambi na Chokikinya Thenyawe mundita withire bwandiki banthe turekira kaguru mugongo mwanka ntura ya mago location ya kare wandia mwembikiri gichigo mbunge kya Maram turethira mwekuru Silveria Kanjira gwake muchina tuchuchu twake tuna baumbarite muthetuni kwaga bwa kuruthama thina mamithemba na mithemba mabathiurukite na kubakunika metho na kuma mukuru wakwa gukua ndakanya dio ikena roka mutwe karanga taikuruka nesiria ba mogu akabao ni badire ndatigirwa na twana nango tigwa na twana niyo nemenyagira twana natekabanyiraga twana tou na tutedida cukuru Silveria atwirite thinera nene mono arona nthiguru nie no indaka ciake ire ciri kuguga na biongo biao gukarata bikurathuka kuruba o baibairi kwinuka na bonthe kumutigira tuchuchu tuna twari twiri na twiji twiri turatumukangagia ntugo gwa ntugo akira itheguru na naitigo chugia guturera kurekara kadira cukuru na koteka ndaire tega kaikaira ni muntu ogu kakinya standard iri onu wake na lemwa leu ndonako oguo ngiatakinya cukuru muceri na kabutolo arete kabutolo mucoi na nese batakinya cukuru kuma bakojialwa kuthi cukuru riri romba rinene ria twana tutuna nkinyo yuwe Silveria ithukagia mbati nene bokonagia gwikira kanywa twana tutu gutari kokona cukuru kana karaithiria murango wa cukuru kuma guciarwa karaga kuru kari na miaka 8 na karaka nini kari na miaka 4 thina yatu kulega kuri cukuru kante kumba kwegwa no ntwonanda no ningo celeria na ntekomba mbuga ene bakonyira muno kana twona ramuni muno ale no nde magiagwe tokelejaga bonkomba baba no kamia koma katongo kile na baba atiombaga ona nyomba kiomo kile na jojo nawe anwe kaji jao selegia kolia kwa lakini nyone kwenda skulu ni kwenda butaji jojo onawe ona tiobo getiraga cukuru ona irato ni bokwana tote nabio
na tikajojwa kwaga ya gutugurira sabuni nikabote kumuteria nyomba na nkinya kimamo kia mwekuru Chiriveria atiga kurikingino agiki Chiriveria akiugaga endi wega na nkinya tongoria bara athurire ibamwegwe itu kenda baumira no akwatwa na tutuweru Susan Moindu Kareke na Muromi Njoki ito bambegue beja bantedie kulingana na bonkali ntedeke twana toto disukuru na tuone gya kulia na kanyomba kega leo nduona ni atedwe dirikali ni mutedie na jumbe babetu Kareke Mbiuki Susan Moindu Ngugi na Muromi Njoki beji yotobo wa mugekuru kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Mutaalamu wa mantu ja gisiasa Oscar Mutugi ugite ara munino wa gavana Meru Mutuanto ithinki akinyite kagitene gaka no arombe gitike ugavana atikiugwatithania na mtu kana musiasa kinyori ku Mutugi ugite tayari to ithinki na arikite kumenyeka kode ne chonde cha Meru na kinyao mea Meru na ari no chamba bukungana kurura gitikiu ni arongerete ate kuri na siasa pochiethia kaka bokumakira munini ujo wa gavana na kirabari nakyo ni bobongo bakwenda kuiguna gukurukira untu Bobo Mutugi kare na ripoti ja. Gwekinyira mwankene joangiri jiri 27 munini wanga banaja Meru Mutumanto ithinki akethari na kathari gakuromba giti kionga bana rongi wenka kebwa we ijete migambo yakwa Mutugi kare indi ni amuthujo wa gisiasa Oscar Mutugi ura urite DG Mutuma kwimenyera kire atongeria barabone ne weru bakuromba giti kionga bana na nibethirite bakimugambia bonene atikeje gutumirwo na muthiene atewa misetho neje ya siasa ndiro kinya bakigeria ku take advantage ya situation irerio pamwe bakethero bakigeria kugambia Mutuma nto ethingia nionto profile yawe ni thiri to igiukira I think manto zare thiri to agikurukira kaze thiri to ze mukiria kisiasa lakini kinya kigambwa no ena bati kuthiro izi barabonde bo mugambia obethero batu mugambia mono ko mutethia bangi no bethero be mugambia bongo kuitethia na inyawengo agakinyia point no ethero akithugania na ntigwitikia kwigintu akwaga wengo kwithiro agakinyia guntu no rie ofuasi bawe na akethero ena support na kinya kethari gitikiu kia governor wengo no akirombe kutigintu nkuona zeka ke qualifications kana ke kuumba kana ke popularity monkatha hizi kiumba kwithirwa akiuga na kurunga magiti kia governor mtu ethirwa akiriga Kingi Oscar na ugite kuri na muswanda juikitwe kire bunge ya seneti ne abunge kenda gutigira watho ba makaunti gechunje kia 32 kanuku kaithatu ka watho bou muswanda jojo gategero na mpwe kenda gutigira ni banga bana kire mongo jo Kenya ni bakwe wangu ya kurita ninga bana bao batige gukurukira kagita ga komo akeja na ngerekano kire wathani bwanga bana Peter Munya aruga ne umonini wa wathine rue na kinya kire monini wanga bana wa thirikari je irere wathani no kokajira kara kinyerete na guntu mwanya kire mongo jwa Kenya. Deputy Governor wa mbere wa Meru Raphael Muriungi athiririe nkurukia miaka 3 kutengo gya kurita ndene ya county na michara no ikuriwa na mbecha cia muingi na thaa ici the same scenario nio twinayo Deputy Governor Mutumanto ethingia kwithirwa na kuriwa o mweri na gutengugi akwithirwa akiritira public na gukethirwa nio decision iria executive izukitie then kutibati kwithirwa mwananchi agitonya hasara nio ntigwitikia kagwengugi Mutumanto ethingia nenkeri arega kurita ikeza gutuika mbecha ira cigutumika kana ira cikura ni untu gaikura kuria for services wananchi bate kuona then cibati kuthirwo inya ikiuma mukonezo wa governor muthiene Oscar kiariria barugera munini wa gavana andikiri ni county secretary arombage rutha akiumagara ome ya county ya Meru akoria rutha atia na riria aumarite ome county
ngari iria gutumira ni ngari citi gwikirwa maguta ni thirikari ya county no ngo gwikira ngari ciawe maguta michemanio iria gwita guti muchemanio kwithirwa atumi ni county government kana ni governor no ngo gwitwira ngugire omba kwithirwa kithithaia uchi occupy responsibilities ciawe ciathukirwe nkiripotera ndeto cia Wero Juma riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Kampuni ya matatu ya Sacco yamenya ni lazimikite gwitira muchemanio jwa mwaka gatigati nyuma ya kira gikwirikana ni kwangaratano ni maabisa ba thirikari kaunti ya Meru. Rungamiri ba Sacco bakere ni borotete abisa munene kiri urimi thirikari na Meru James Mutia bakiuga na gutonya siasa kiri wonjorithia na rabugite Mutia hari gwithio ni kira bakwirikana ni bakugwata MCS baru Muthuri Murioki na report ite. Nikiri mushemne jo kimwaka kyongwatano ya matatu yamenya orabo kushemenie otawithire orabo tabakithithio mwaka rira batu tujire muchemanio ne jwetu ituretire amemba betu uraba bati kwitha bejite muchemanio oja ura tuitanaga na tutuka inya na ima kana aja kwitha twina security nuntu amemba betu beja bakethia secretary ukonania barugere oretinio watonya muchemanio ne thaire tuchemane muchemanio ne tuonere ngudi cieja nkurukia ngari ithatu inya chara ndroba cia thirikari yetu na ikweja cigoturwa beja bonthe batonya ndene muchemanio twetu twageria kwaraniria nabo kwa tutugwitikaniri indi kiri muchemanio juju muthenya na arua baruga jombira gutonyerwa ni maabisa ba county mraba kuwa bagutumi nikenda kwangathire muchemanio juju kwa nandi batu twetikaniria batu tutirwira nkarene cietu nontu nya twarwira nkarene cietu itu tukagitatea ico tikarwa na muntu uju wengwa ureti na muntu uju wengwa ureti ithirikari county areti muntu na twino kuji anything ire kuretwa imuntu aumire kiamene gitu imuntu twikirite asara cionde ira na ario twina cio ndene esakweji mbecha ire nyanga amemba barakarotibio bakoda turatigirwe randu ya 45 million bati buru gwara tutethia turanyinyia na antu baba tukiberenka mwanka turari arundu arurathira baru beteruri ni yetu na twina haki tute ndene Meru ja atumwa twina haki ekwithwa itukuthikirwa sheria cionthe ira cietu ikuthingatana na bylaws kulingana na mukarigitio kama giki amenya arua kama giki kithithangikwe muno nontu akama baba ingi bamwite ntere cia gembe na ni njamerio ukuthira kama giki ojora bingi bitho bikithirwa kiama gitu kagutonyerwa kithira na for one kiama gitu point yengi number 1 nene muno kiama gitu kigwati ni Nyambene Meru na Nyambene Meru ni umwana igembe na kiama giki kia gembe ikyo gikurwa nakyo kwa njia yoyote nuntu kiama kigwatinya ni gembe na nteto nkiariria nte guchokera kinyanya mena irathithirwo mantu jaja na yarakanwa na menya thesi una yarakana mbio no uri amemba betu barungi bweka kingangari bauga batetikiria kwenderwa ogwa na batetikiria kutumirwa ura gutibati barenda kuthingata sheria ciao na bathingata sheria ciao bete na njire he bati na ketha kwi makosa jareo bathithio kubati na arua kinya ke bagutiria kya nyumwerene undi o chamani kamiti no kamiti amemba betu bariho lakini kintu kira bakuthithia kaba gututera kanyo ura tumba gwitira wetu na mbere naja nandi baketho bakirotera thine yonthe kiabisa munene James Mutia nekira bakuwa no bangite njameji na ora wale mukarigite wa kiama giki auga tene ni county ne boba bejire askari banini ba county na ngari kamatete twinenya video cia ngari echo kamatete antu bau na baraba okare abonde na twina kiribu cia antu nya baraba tumite utiko tukukira kwariria na uni ntugwa no tukakuruka kwa jairi ntetwe yonde thina yetu irereti ndene menya Sacco ni muntu gwitwa Mutia chief officer we have records cionthe na barara na manyara ndiri ugoroba kiara bebanga amantu amuchemene juju Mutiga chief officer atwethranwe gutukuria nethwanwe kumenya uria kiama gigeta kana ethwaga ukaramenya thine yetu ina ikumira ketha kwi makosa twina jo lakini kwithwa ati nuntu ugwe na ndingira kwira ndigite nyathi mwekwa ambira ugwe ketha nukwenda thine menya thira ugwe ita twa muntu umutumeke wa accent ni kabana
ndamwira uni ute makosa nkoserete ngabana na okeja kuthwa ngabana ku makosa muthithiretie imunene wetu kana tu na ngabana bairi na mbite jambire keja ku makosa ndithiretie na mbita ngetika ndatiganira no mutigo ndamwira ndi uni ntachikia kingabana kana mbita gwitekanire kana machore ntinayo kana ku makosa ntinayo Muthuri Muriuki wari Juma mutino jwa Kangangi. Mubunge wa kuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu no orite thirikari kaunti gutega na kuririkana aritwa barabara na mawathe bakiandika arimu ba ECD akiaria Mwindu ogete ana baba batibatere kuranirwa endi babatere kuthwa bakithangikirwa kiri wandikani bo kienda bagunika na batati wenyuma gikithomo netrambere na kuria cheri barabara na bari na mawathe batikabatejaniri endi kinya babo ethiro bagi kwa skuru kienda kugunika tabange. Paul Kabithe na reportije. Mujumbe mwekuru kontini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu akiaria areganite thuti na muswanda wa one man one vote one shilling. Kwa kaunti cionthe cia Kenya ni imwe ya kaunti irire nthiguru muno na numbers. Akuga terere tutiagete wingi kwenda. Twagete wingi kwaga maendeleo. No twe mde maragwa makathonde kwa bwega, karugwa rwega karabwega, kamagone gakarabwega, harimo baba umire no batiya ugu. Rwaria rwa one man one vote one shilling rwa eno nkure. Oyi bakwenda to watane na rwaria ruru. Ibaye baturetere maendeleo. Injera mbino to aya niyo. Susan akiuria Rais William Ruto gutigira na kuika moroto gwake wa bottom na President William Samoei Ruto natige kwenda gukinyukithwa murengoni wake wa bottom toya na rambi twakinya twayira na gatuthie tutobute na bete bottom so bottom mwirena ni okerwe twambe turete baba gana na gatonga gana na marimanti magana na chogoria gana na chuka gana na embu twete twagana no gwendere haina bakuwa one man one vote one shilling Tianka umaga tonga ndongere na njira no na rami ndinko mokere na ara konge karo na rami ndiora bakaro gwaro na rami ino togete ile one man one vote one shilling. Aritio gurira kunyagagirio na mirigo ya musanda kirima cukuru mwanya nterino cia Tharaka mono cukuru cia arito bena magwathe arahoritie thirikari cia kaunti gutigiri bakwandikaga mandagitari amwe na arimo ba ECD kirima cukuru mama nontu baithiritwe bariganiritwe wakagita gutuka rimo kinya reathi bantu tara kinya neka bangie na rumangire twana ku request county government na thirikari tafadhali kila skuru ya special onekaga ma occupational therapy nekaga ma physiotherapy wakira skuru ya special tafadhali nechererwe nurse. Bunge akiuria jumbe gutigiri bakuririkana macukuru mama kagita karaba kugurira macukuru maramange mbasi wana baba bakaririkana gwa tafadhali skuru taino twara mwimbases kila skuru yena special unit nesoiro nwaka van so mbia asia CDF tukigaira millions and millions ito show nwaka van ono ku probox ya ngirima na madhanda tu kako stoka bakadiba choka bastoka uwe mwana kwenda kula hospitali akairwa horinde bakairwa nonto ba mwana baba beka mato kinyipikibiki tanto bonde bega Susan agitumira kanya gaka kunenkera ikundi kathomba chekiche kwibukiria kwa mgeto kunenkera gatonga self reliance self help group ngiri 109,152 shillings biasi ya ko incubator ya gukomorithia machui self help youth group aratobaneke na mbia ngiri magana maere mamirongwere mbia sete bombanki na kire kithurano tukuwata kia mwanko ngiri chiri mirongwere na muwanja Susan atariretie anto bonde na nandra jiro na chuka wana mara baruga ngavana ni mama bibo rugata wabu kwenda ko munya utakirinda korie ndombe tuwa ya kinyanti boera nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Bito wa Paul Gwakabithe. Ataramu ba uteakire withia bwa irio na chomba by technologies ni bejete amwe kenda kuthomithia nthuki mbithi gukonia mantujereja tamba gwa jegio withia bwa irio na tija uma ataramu baba bapanganite ontubu kenda kinya kwa mataro na moritani kiri nthuki mbithi njira chege kinya guciarithania bwa irio iri ntaire imwe gutigira mpara ni kuruwa ni onthiguru ni ritamwaniki gatutarire
ayuthi engi ni maraithondekera mieke ya mawira thiini wa urimi wa mimera na indo ngurani cia thakame guku riu magitaragwo gukorwa magitumira njira cia kiriu cia urimi niguo kuona umithio makiria kumana na urimi wao. Kuringana na CEO wa National Biosafety Authority niwe Roy Mugira, umwe wa mumera uria marakanyiriria ayuthi kurima ni vamba ya kiriu ya GMO ya BT Cotton na iria iri na maciaro mengi makiria undu umwe na utumiri munini wa ndawa ikiringanithwa na mithemba iria ya tene ya vamba. Wanasayansi walifika kwa kutumia science wakaweza kusongesha chembe zinaitwa DNA kutoka kwa bakteria ambayo inapatikana kwa mchanga inaitwa Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis ndio sababu tunaita BT cotton. Wakachukua ile chembe ya DNA ikawekelewa kwa cotton, ndio pamba inaweza kujikinga dhidi ya huyo mdudu. Nake muthuthuria wa mimera ya GMO ni wenda gitari Paul Chege wa kambuni ya East Africa arauga ngurani ya vamba ino ya BT na ile ya tene ni wongerereku wa gikiro kia 70% kia maciaro mao guku thoko ikirugukaga na njira nene na iganda cia uthondeki wa nguo na vamba ikiambagiria kuriuka. So African cotton bollworm ni gatambika gathukagia mumera muno so that you lose about 70% of the yield. So in other words, turateithia murimi kurealize 70% of the yield iria ingirathukirio ni tutambi twa African bollworm. Guku arimi aria makoretwo matonyererete urimi uyu wa vamba ino njeru makionaga umithio munene na undu uria umaukiriritie muturire wao na gikiro kinene. Mbeno ya BT cotton ni tumihandite for 4 years na ina maciaro mega tondu kagunyu karia gatuthumburaga muno ka bollworm kaugutire gatiratheca mbambeo. Igunyu ici ingi turabura nacio ni ta mite, ume na Marybag na maciaro mao ni maingi. Wega wayo ni guciara ni benya eguo guciara ni benya niguo turakenera no taruara mara na mundu ndangirone thina wa kurimithia toguo kuna kurimito ya keri besi cio ni kilo kutogo te mundu anyibagiria ngiri ciake bakubi 10 kilo cia vamba ona nini muno koragwo ni kumenyanya ibu BT cotton ni turamekenera makiria. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Rais wa nthiguru ya America Joe Biden augite na Ruto ni barumirite gukuria nthiguru ni igicio ijirike uchumi. Biden uria ariongire ni Rais Ruto augite kuri na gitumi ya gutigira uchumi bwa nthiguru igicio ijiri ni gukura kuma nthiguru gwitia kana bottom up aria kathite Ruto kinyane gwitikiria gwikia mabisa baborithi bakenya nthiguru ne ya iti kenda gucokaniria thiri akiwa kamugwata mbarukire utububu. When Kennedy was declared independent. President Ruto and I have focused on growing economies, and growing them from the bottom up, the middle out, the bottom up, and when that happens, everybody does well, not the top down. Because when the middle class does well, the poor have a ladder up, and the wealthy still do very well. That's true in Kenya, that's true in America, and that's true around the world. Right now, many countries, debt stands in the way of growth. Too many nations are forced to make a choice between development and debt, between investing in their people and paying back their creditors. So today we're launching what we're calling the Nairobi Washington Vision. This initiative is going to bring together international financial institutions and nations from all around the world to mobilize more resources for countries saddled with debt, to open more opportunities to the private sector financing, to promote transparent, sustainable, and affordable lending practices. These are big goals. It's going to take time to see lasting progress, but we're providing $250 million, the United States is, to the World Bank in a crisis response window. In the coming weeks, the United States is going to make an additional $21 billion available to the International Monetary Fund. Kenya believes that the responsibility of peace and security
anywhere in the world, including in Haiti, is the collective responsibility of all nations and all peoples who believe in freedom, self-determination, democracy, and justice. And it is the reason why Kenya took up this responsibility, because we have been participating in peacemaking, and we have been participating in peacekeeping over the last 40 years in 47 countries, including very difficult neighborhoods like what we're going to face in Haiti. And so, I'm very grateful for President Ruto's leadership here, multinational effort, but Kenya's willingness to really lead this matters. You're not the only country, but you're leading this effort. And there's going to be U.S. forces, none on the ground, but we're going to supply logistics, intelligence, and equipment. Matter of fact, some equipment has already arrived. And Kenya is stepping up with police, and other countries plan to do as well. The United States is going to support the collective effort here. When the sun shines warm down your face, when the rains fall soft down your face, until we meet again, may God hold you in the palm of his hand. The Kenyan. And to the enduring bonds of friendship, partnership, and solidarity. Bwega mutegeri nontu bakuona kanya kugwatanira na woni kiri weru njuma tukubona ro tucemania rujo kiri weru weekend bitaga wantinyari kinyomo na nero mathithio kari Maureen Kirimi ithona tukububwega itanambere gukenera mibango ya Weru TV.